Evo ovako kad puno kiša pada pa dođu ovi kamioni, ovi pick-upi pa budu puni vode ovako. Ti staviš ga na dizalicu, ono sve iz njega voda izlazi. Baš je malo problematično da se radi tako na njima kad snijeg bude, pa snijega bude unutra. Pa se onda počne topi pa ovako kapa dole. A u stvari mi ćemo da radimo kočnice ovdje pa ću malo nešto pričamo ove kočnice. Ovo su stariji, oni doboši, jel? Stariji onaj sistem kočnica i jedan problem što dosta ljudi i ne skonta nekad je se napravi ove žljebovi ovako i onda se zaglavljuju ove kočnice unutra na ovom limu tu i onda znaju da zaglave skroz u dobošu i prave probleme, ono, naglo staju i točkovi se ono zaglave i sve to. I ovdje dole ima gdje se može šteluje, ali nije zasječeno, a ovdje se vidi to taj žlijeb koji zaglavi onu usjekotnu tamo što je bilo. I evo se šteluje tu, taj točkić. I ovo se vidi kako je ispucalo. I tu ima i nitne na ovim starijim, pa se one trebaju mijenjati malo ranije, zato zbog ti nitni. I ove se baš zaglavljivale, evo vidi se dole, znači moću da izbijem ovaj jedan, to nisu fabrički izbili, pa da mogu da naštelujem poslije kad sve vratim nazad. Evo sad se vidi ta pukotna tu malo bolje. Znači ovaj se toliko zaglavljivo, baš je bilo užasno da se vozi. Samo malo pipneš kočnicu, se zaglavi. Evo tu ću taj izbijem. I tu je mali čep što ide preko toga kad napravim rupu poslije. Evo šta uradim, ja zbrusim to, znači skroz izravnam da nema više nikakvih udubljenja tu da ne može da se kočnica zaglavi unutra. Znači mora da bude toliko ravno i znači to sve fino podmažem nečim. Stavit ću neku mast preko na to u stvari, da bude između kočnica i ove ploče. Znači na sva mjesta gdje god je dodirivalo napravilo se udubljenje. Znači vremenom ljudi to ne skontaju na to, onda samo stave nove kočnice i opet za kratko vrijeme ista stvar se desi. Počne da se zaglavljuju. Pogotovo ovako na ovim većim vozilima. A dobro, skoro niko više ne koristi ovaj sistem kočnica, ovo je na starijim autima sad. To sam podmazao, sad ću da izbijem ovaj dolnji dio, da napravim rupu tu da bi mogu poslije da bi to naštelovo. Ovaj sjekač mi ne ide dobro pa ću uzmem malo sa zračnim čekićem da ću naoštrim sa zračnim čekićem, s njim ću da to brže probijem. Napravim taj otvor. I to mi je taj zračni čekić. Uvijek podmažem te alate i s njim mogu da sječem to. Druga stvar, evo ovaj kabel, ne znam ko je nekada radio za ovu kočnicu ručnu. Ima tu jedna opruga, znači uzmem dva kliješta ovaka i onda s jednim pomiram, a drugim stišćem i tako pomirim tu oprugu. I onda mogu da je zaključam tu i onda ubacim ovaj drugi dio preko. I onda samo pustim i gotova stvar. Toliko ljudi se znaju da muče sa tim da imaju velike probleme da to gurne. Ta opruga prilično jaka. Znači dvoja ovakva kliješta i samo pomira se. I ostavit ću u drugu stranu. Ovdje ima ovaj dio što drži kočnice, ima poseban alat da se samo uvrne i zaključa se tako. Većina vozila na ovaj sistem, pošto ovo novi dio neće baš to uklopiti najbolje. Evo samo se malo uvrne i to je gotovo. I onda imamo ove opruge gore, ne mogu baš najbolje da snimim to,
A isto ima ovako alat poseban neki, ali možda može se koristiti neki šrafciger ili nešto i ovako se nategne i to zakači se. Ova opruga se ovako ubode unutra prvo i malo se uvrne i onda isto tako s ovim drugim alatom samo se ovako zakači i povuče gore i ona uklopi. I druga opruga s ove strane i onda to očistim i to je gotovo. Sad se vidi taj otvor što sam napravio i sad mogu direktno da dođem do tog tu i da štelujem bez problema. Prije nije moglo, zato što je to bilo zatvoreno. A ovaj alat isto se koristi za skidanje opruga, samo se stavi pa se uvrne. Vidite kako znači nabije se na to i samo se uvrne i on skine. Neki ljudi su možda imali taj alat, ali nisu znali da je to za to. Vrlo jednostavno. I druga stvar, ove manje su uvijek naprijed, dok su ove već ide pozadi. Tako neki ljudi pogreše pa stave dvije iste veličine na jednu stranu i dvije manje na drugu stranu i dvije veće na ostalu stranu. Tako da to je vrlo bitno da se stavi gdje treba. Evo sad ovako se točak stavi tako najbolje, pošto je to veliko vozilo pa je teže malo naštelovati. Stavim točak, tako ima više težine, samo ga vrtim i tu imam fino čep, poslije začepim i gotova stvar. To je ko starih vozila. I evo za kraj došlo mi 2 šakala ovdje ujutru da me zezaju malo, love zečeve. Ja, to bilo to za ovaj video. Ćao, čao.